Kumsi benta benyo ke jingkershan bapura na ki MLA jong ka jilla Meghalaya na ka benta ka kertong benyekun ya ka president election ka Draupadi Murmu menta ka sengi kelawan hiar sya jilla Meghalaya ka kertong ka benyekun ni ka election president jong ka ri India ka banlong ha ka khat pra tarik unaitung arajar arpolai menta ka sengi kala penlong ya ka jingye kendu bat ki MLA ha ka jilla ha Orchid Lake Resort Umiam Riboy District. Ya kene kecing kendu la penlong deka parti BJP balawan bani shimenta do menteri rangba kejelau Konrad Konggal Sangma u Union Minister u Sarba Nada Sonawal ka Pratima Bhomeng ulamprang gaying dorbar tawain kejelau ba medba lingdo u presiden ke NPP u ba WR Kharluki bat kiwe ki MLA ha kejela. Watlah hakane kasengi na kaliang kane ka kertong lani kinoyelam ka jella kemsim la tre ban kran EA shikilat pathai khubor henre na kaliang menteri rangba ka jella ulapan pau ki social media Twitter daga boong kum presiden ka Draupadi kan mi khmat ya ka ri India ka bathamai kalong kum ka jingkerman na ka benta ki red pine na ka benta ki kenthei bar ka banya shakmat ya ka jing ai mensim na ka benta ki community ki barin ha ka ri India. Hakani kasengi na kaliang MLA kaliang persya ka All India Trinamool Congress na kaliang ba Hima M Shangpliang ulawan banyesim mentalang hakani kajingilang kum kadang ba na kaliang kajong uru un kersan ni ka Draupadi Murmu.